2020. i 2021. godinu obilježila je pandemija koronavirusa. 2022. definitivno je godina enormnih poskupljenja. Poskupjelo je gorivo, hrana, ali i brojne usluge. Prema najavama predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije, do poskupljenja će doći u 2023. godini, a najviše će rasti cijene hrane i energenata. Strahuju i Trebinci od novog talasa poskupljenja, te koliko je dosadašnji rast cijena uticao na kvalitet njihovog života, pitamo ih u novoj video anketi. Očekujem ih svakodnevno, ne može čovjek da bira, tako da ne bi me iznenadilo da dođe nova. Evo, da li je država preduzela adekvatne mjere za pomoć građanima? Može i bolje, ali pitanje je koliko naše države uopšte mogu da reaguju na situaciju koja se dešava u svijetu. Ja sam turista u vašem gradu, tako mislim da će biti poskupljenja i kod vas i kod nas, neminovno je. Dakle, dolazite i iz Podgorice. Nemam riječ, stvarno, ne znam, nisam ništa mi ne može iznenaditi više to, tako da... Evo, koliko su dosadašnja poskupljenja uopšte uticala, po vašem mišljenju, na kvalitet života građana Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine? Pa dosta, sigurno, dosta svako poskupljenje utiče na kvalitet života i tako da, eto, to je. Mislim, ja stvarno ovdje radim Dubrovnik, već ima 4 godine, tako da... Moramo svi podnijeti taj teret. Nije lako, ali mi starije generacije lakše podnosimo nego mladi, a i oni će morati svi zajedno da se nekako prevaziđe to. Kako vi mladi komentarišete sve češća poskupljenja, pošto su nova poskupljenja najavljena za 2023. godinu? Pa, realno mislim da je previše. Ako će podizati cijene, mislim da trebaju podići plate, pošto neki ljudi ne mogu da priušte sebi hljeb, a ne neke druge namirnice. Ne mogu da priušte osnovne namirnice, mislim 6 maraka za ulje je previše. Svakako da to utiče na budžet građana i da je to teško podnošljivo. Ako ne počnu niča primanja da se podižu, neće moći da se prati situacija. Znači, jednostavno nešto se mora raditi. Znači, nije samo ja sam evo iz Crne Gore, nije to i kod nas je isto takva situacija. Znači, nešto će vlade mora da rade. Nešto će se dešavati, je sigurno, ali ovo postaje sve teže i teže. Pogotovo je tu u pitanju penzioneri, znači oni su posebno ugrožena kategorija. Kako ste vi mladi osjetili ova poskupljenja? U kom segmentu? Pa sve stvari su iskreno poskupele i u prodavnicama i školski pribor i sve, ali mislim ukoliko bi to trebali da rade, da bi trebali da podignu i plate i sve ostalo. Najavili su nova poskupljenja u 2023. godini, kako to komentarišete? Nikako. Da imamo plate, da i one podignu se, to bi bilo ok, ali pošto plata je meni ima 20 godina ista, nikako.